tarobi na nonra do boka serarataki umbe maina ministeri ni merama kena ngone maina vitu na kaloko kina walu na kaloko ena bongi serangani kuwa sema mai ena VTFM karena sarava live talanga ena VTFM Facebook page na viri kawa ena VTFM e kamita gaikachi. Ya sandi na salnika kambura kena VTFM woni ni bina kekiru wa ambula talen bibikani ena ikabi bina kani ko bona dongoni sema ti umekina wa ambula sarana tu sia bakasa talanga kina ti rope keru wa ambula sar talanga ni vikimni na wikanda ni dawoto kono pasifika ya sanati ni kabana nondo bunua ni sa ambula binaka meka e bari ta tu komikaya nanda bulangitiko o vilimoni na rumbe senior welfare officer my minister in marama bota kinangoni ena singa binaka nindai na sana bambula sarvira na kabina kanikua ni sambula binakase ni sambula binaka maramandreu au sabak binaka sa kanda buku ni kena solinto nango na mikito ngal mai na kabin singa binaka nindai na ministry ni maramangone kena tango makini bula raramba en lomani mata nito binaksa waleu na wale besar turangan reu sebekem ni na ndo buda tiku mai na kabin bongi ni kuwa dara mabital no tiku na bulongo abulai bangana numi sarti ngakina baka usibi dariti kang tanda vital no tagatiko membaletan na nordo ba saurara takinangone na nordo ba lolo matakitu rambitu ngar sing soni kawaitaki e sengan yang to tumba e ato sartinga na lomani bobale ya nakena tarobi ngwena nu bagana no mitiko na nonda burro todoko kena vola and don makani singa binangani kwa okay turangan rewa klani endona itabimbimbi sarngo bagan bimbi na beka na bagana no mitiko na bese borbor mbalitir na lubenda renonda soli na nonda katale na isausawo ena benga na binakani mataka kena bimbi ni kena bagana no mitalnga ena nonda bonua ni bomdal tamde na wale vo maramandreu kilango endona kake tondona na makikina na ministry ana lomani veyambaki ka anda uluti ti ona kenisinga na kenai loku na November na katen kadi wani singa kanda o wakata kay tu na blue ribbon day ka anda wakana numia na sangwalangan na non to wanu ibiti and vesa ibura karabangan no numikina na ken na baluti sa na ken na tambong buko di bagandua nando bagay ado ito buko kowa ken ka anda bagato ito na sa bagapirtan na child abuse and neglect ka bagato kay ito na International Day for Prevention of Child Abuse and Neglect na ken na italon wala kalag nga maramandreo ito na maraman ni Virginia anadan na Bonifine ka ando ti ko na makumbuna karo susung ti ko tamana bati kichina nanga indo nanga una ya doro baga dala kata kay no ngauni sala ni bi baga totongani kin baga yodo ito ko kamaninga ikaw tani kin no mbul na makumbuna ko en non rarawa kay na non nakawita ka na bi kayado ngay no numo ko na non rumbulo ira ngoni na bi sibura so mbekara law duro matiko nan rakini mbula law duro na makumbuna sanga ida kabo ko endo na non na bi baga na numi ena tinkadiwa walu sanga bulu kadiwa sanga ida kabo ko ya ena taunia mai Virginia sanga i mukia na reveni karkarawa ena nona antena ni motoka sanga i didi wabo ki ena loma ni vei sanga tani koro levungo Virginia me bagarita ka kina na nona lolosi kina nona kawai kina nona ngan revo na vebuke ve ira na leoni bunua mera yandra mera tutaka na kina tambumbuko di na bagado to ko vira na luenda ya sanga ya do mai na ngongo weekend to ibiti so sanga me bono no kina na November tindi kadiwa ya sabi sau may na blue ribbon sa ti ko di ba katakilakilan senimbua ay senimbua klana no mundo senikau na maramandreu may dakaw ni tebua sa baleta ena kena bagarita gimbaka na senimbua endo na bagay bal weekend na baleta na kawar ko tumay na senikawar ko tumay ora na may na dawo ay arangol may na ramay takas na no turang dakaw ni tembua kanon rekaw ko wali may natamban nimbu ni rasada may bula maitea katiko na kenimbali bimbi weekenda eviti mata tabi na keno ya bakang bimbi kena bagreviti bata taltonga bata kena senikau sarau tambaleta ni ngoir na nonda senikau sartalanga na nonda isoli na mano na ngoli kina na bata utagitonga na beka na nonda suira to na bingona nenda tumbernir Balatan nga na kau na to kita likin na merna tosani kin wasa rambay levo
endo tanto nga kena imboy Hindi na endo to. na Hindi na to. na tikina sa matatabi na kena ya Turangan Deus ya may na tamba tagadak sen na numdaw ministry rida ni do yan rabato kan na tikinongo ni baka madalata kamanta baka usibi na nondo baka totongani na lubenda se na nondo baka saurara taki kinan do ngule da bitumbeka sanganin do kawitaki en nonto buno na ngaunaniko Naka maramendraw. Na imbaking mo na theme back, Iya, na theme kito na bisaw na biyang bakin do bisaw na theme ni kena marota kina November tin kadiwa. Ya na theme ni imbaking mo na nurturing minds, protecting future. Ka ti ko na bangka sama na nonra maroroy ba kami na kanambula ni bangka sama. E na non ratoso ti ko ya. Sa ratoso ti ko e nandua na beisinga ni matangka e matatakin na non rambula. Malata na ngaw na salaw ti umiki na sa aror ti umingo. Sa alib sar nang bolim-bolim law duro mer na lubenda. Kaya bolim-bali. Kaya bakanda tayo ti kira ba kabina kaya ninggo na non rambula baba kasama. Nyir nang gaitos ti ko men nang gaitos may nabi ka ko kabubuti ko na non mataso nang ngungo. Sa araw ni kilo ir na dabo mer na bagador. Malata sa ba karutek ba kabina kaya non raba kasama. Na kena rai yo kone kena yalo ni kito ndo marota kini singango ndo na kene naki ya na be bakarara mataki na be bakarara mataki na kena wese ni tuku baleta na bingaw ni sale so sara bakalo lo matagi kina na lubenda baleta ibit na ngono go sanda riditi na be kisile lebu sa tiki bu metaramay na non rumbulo na lubenda sara senga tu ni kawaitaki bimbi na negligence lebu wer na lubenda go sara senga ni tiko may male sara tu na be sanga tini koro oirongo ala ko talanga be na waka na nanu ene kena maraw teki ni singango kirawan yun nandaw talebi mera kawaitaki baletu irongo ara sengo ni tiko na kena tumbu tiko na kisi menda bai bakara ramata ki tiko nda bai bakana numitiko ni kisi ngo ke bakanda na baka wele sana ngai baka dabu tunda bai singa di mutaka membali tira na lubenda ko na kena madha ngo na kena bula ngo na bula ni bai bakara ramata ki kena karua menda baka suduma endua na itambo bou ni nonda endo baka tokai tu na menda daka mata menda taroba ni mer ni ado kapag ito ko na proactive approach. Balita na ngaw nung lebu na ngaw na natambanan ni ngone natambanan ni lawas yan daw bisa wali ni mbulay kurni buli sa lebu nga na ngaw na kaya mami reactivity ko saya daw tinalenga kaya mami sanga interview ni ani iya nindarida na matanggalira iya sa lebu na mabuhay ado sa lebu na kaya bagalusiyan anong rambulay rin na lubenda iya namadongo sinabulango enda na sangakina menda rida na wale so ni bingarabi me proactive menda taroba endo na ka misember ni na yado kene katoli na nonda tu takati ko na nonda ngalalo ira na lubenda sai ko e bunga ngo na ndo yado na lenga ena nonda mbula e tu so no karando bi tu kuni kata kaya ni weekend mendo tu kuni tiko na kenda wasa baka nandong amay biki tu maramandro tu voice the concern iya ni sa voice ta kina nono concern sangay nono itabyo kenda menda sanga menda reida na kena wali to address kena malambal na kena bulango enda na daka tu kina na nono na tu kuni kata tiko mayroon na lubenda na bika rabi na kata baleta iti ko talanganan to mondra iti ko talanganan nondra ngalala ko na binakati menda na rongo dan baleto irera lagu durumiti ko esona ka karena binakata merno tu non dai tabio kenta na luni bonua menda na reida mena bagador na be karangan da gongo na so ngalala kenda daw dingo taro tagatu so mo na ngalala balitir na ngoni gari saranga ndo mena rokoy kena na kena bang bulong-bulong taki sana kena mata na taki o kenda na leoni mata bubale kenda na leoni bonua kenda tu doko na bonua na lotu bati kena mata ni tu menda tu bata mera maruro yure na lubenda eviti enda sa reida tiko na ribu ni bika saya tingo sana nondonu kina menda ka ko ni tatawasi endo ni singo November tin kedi wanda na rele subu kina na bekisi sana mai so na nondongone saraya liani enda buku ni bibang lomo taki ni tobo ko ya do beira menta mai bana numeri kina kandarai
kiliu na ngau ni sala da butale ro ni baka bina kata ikina na non marro ir na lubenda non tu matin tu na ngobiti Na boleh besar turangan reu Mr. Vilmoni na rumbe Senior Welfare Officer main ministeri ni marama bata kina ngoni kena mbula raramba main anda betal noti umbaletir na lubenda na kena sangai me tangu tubi saranga me tarovi na nonda te wasarana taki walolo mataki na nonda isoli na nonda rubono na ngona niku rai baramba besar turangan reus membaleta na nambulango ni nonda te walolo mataki na ngoni kandarida tu ni sabaka me sakanga ni saya do tunga sa lagu tu na bingona tabana namundo rai na membaleta na tikinea na tambatatak naka indor ka kito sa taka mga libuti ngo na nito baleta sing ni ronda ka mandondo na matin ko na libu ni kisi sa ti ko menangon ni ko kito sa sangati ko na nabaglis lesen na ministry me daga bata na ebido na kalilibong ko matay na matabu mali na panora sungi karutum beriti kiner na lubenda teki bumiki ana kena kawai teki tiko na nonra maruroi kara baka maringa itu na lubenda na romani matabu mali na itabi ni tumbu na nona itabi o neyu momo o tutua o nanda o taitai se o deitali rati ko na lo ni matabu mali mali tango na safety net ni bula nindo na ngone nindo na kaya do may tumba etiko ya nyoira na romani matabu mali erna tiko karena nabi tala no ataka unitu na kan was taking baga Peritania it takes a village so it takes a community to raise a child yan malimbal non dei tabi todo ko na matinto sanga ito ka nito mo mengay reida mengay loba to kayani na bondo lulunga kinungo ito sa nangay durian me kito na tambi na ki enabuk nga ni no na maruroi na ngonengo kito ndo baga bulan-bulan tangka nano na baga itabi ng bulan mata bu wale o tawa tikina rombo ron liu tagati ko nano na maruriti ko ndo ngon na luman ni mata bu wale kati ko kina itabi ni oira keda na weka karsema ni mata bu wale ka tiko ko ira tabi na bitambana eno luman ni koro karanda ubibu katalanga bang bimbi na loto na isonggo ni tambangone songgo ni marama nandun na koro sa tiko kedeki na nabika nandun numena tiko ngalala kamaruroi katango makim na kikindo ko nga nay boso maraman rewe it takes a village to raise a child waya ko kito bira wa tutagati ko na bising ato doktor Matatawi na kena ya bikim ni na bikani kena balambala non daruita biti ko todo ko kena kena darulotu bina kasara se daruwinga rabina kasara ya talanga na buno endo dormina tondo ni kena na lingandaru sabani ni bina ka bikim ni na ndo buti kumain kambong ni ko na kena bulongo me ka barata ka to turangan rio International Day for Prevention of Child Abuse and Neglect ko ngone kuning le daban non do pura ene katin ka dioni singa Deus ni ba madala ta kamanta akla ni nabunga sartal nga na baka sombe ka na be matanggali child abuse sa non da baka sararati kinalubenda ko sa daw tu kuna tu na kena bosa bawaranda sa komani tu ina non tu no lo manyo iyo bina ko ni ke tu rede ti na baleta maramendo na ni ena be ni bolo ke den ni tambana ni ngone eviti ena be bola ke mami do sulite wona ni mami reporte ka oka ke de tiwa ki na be matanggal kisi en karaba indo na bali bolo kanga imbi bukan tua ena ni to bali bolo liungo esu ko ya sanga i wili ketu sanga indo biu to kana kene wili na lomani ndona bula sanga ila ko na ndona embak ya ena ni to ena embak sawati ni lo reke de na be kisi ke de ngona child abuse ni to tan child abuse ngai chiku na child neglect na na tumbu senga tu ni kawai ta kila lubenda na ngone na kisi le bundundo ti ko na child neglect ayo na nonda tumbu ka senga tu ni do tango maki senga ni lomani senga ni koroni senga ni banga maringeti era senga tu ni tambe mera lomani wi rangona ngongo ka toka sareda kene wili ka laureti ko ni bunga na kisingo ado saratunga na buku ni nonda baka mbeda tunga sona kala lai kali baga puna mera lagi
ya do beira sona lengo ira na lubenda karle baga buna mera report yani o ira rabing karabi beira ngone ya baga wisi beira ngasil baga wisi buna be korkor ni buli biti nangon ngasaran do reda kina sabi sa no ni buki buki do ngone kasenga ni bakana no ni buki buki na bising sawati sa lapsang na ikana kawai sara tiku mera baga tatar na damai lenga ke bakara kilani sa mositi ko na lon ngone go sara nang do bi tartar sara no bol tamban ni ngone bola kan do beira menarawan nirna main karabi sara may baga taronge seda boy baga bunetiko nanon ramay waju kaya nalong ni koran buli Matata pinakana kena ya bikim ni na biwikani dawati ko bay na kabimbong ini kuwa nanon dariwa siningaw na ni biri kawa-kawa bikim ni nandawat sa kena ngaw nang ko menda biri kawa-kawa kena baka usibi sematay ni sona siya masalunong ito balitir na lubendaro ena buko ni bekar la kudurumato ena ngaw na ni kuwa sona kena ibaga ta kila-kila bakang bimbi ena buko ni betikin ni sona no daw baka lola mataki randaw siya ni kaway tagito na lubenda bakang bimbi randaw kaya na kena daw physically sexually emotional sona kena matanggal ya wata kena neglected sona kena iba retaki makran ni mama tataga warara mataga birna wikanda rando wati nakau kai ti ko na maksau telu satu kina na kisngon na child neglect ke bakan dari da malu marabendeu na child neglect te wasai tu bagawa ka ti ko talenga na ibang retaki so karon tiga tagam beka nanon do report mai ko ira na gas ni buli endong go kana na kay baka to na kay baka to kay ti ko na physical neglect na physical neglect maraman do say ko nanon na senga niya do biti ko nakakanen don no mekan yan do ngone nananiray na isulum bekan dareani senga suci tu ni samsawa na senga tumbekan na imama akaso na ngaw na ni raiti ko nang gasini buli raiti sarti ko ira na bibiso ti ko ningon lawan ni korni buli so na ngaw na nangon ngo eruam beka na singa skin ko tenikin ken bag singlip and we singa beka singa tunin daw yan di ba kami naksasanukin kitungan no ni sulu ngayon do tal na madawa sa loren sa lito ramayin do no na pinkawin do tal nangon balita ni sa senga ranona ni santo rei ti ko nang gasni buli ni saya ti ko baka wasama na bika ya sartukla endo makanala ngaya do tingo may walango to sandu report ta kan wiki to me kito sanga me kito may William me kito lirekin ayan na physical negligence na kini karua baka to kay na medical neglect na medical neglect ya nanon baka wili ta kito ngon so nanguno ko ngon yan ramin rami ko nanon daw kawi bal ni mula meralay dula se meralay clinic ena wiwula saluri sariti ko ni lebusar na ngauna baka wile te gitu na tikin ngo may beire lebu na tumutumbu nanon daw ka ti ko ibal ni bula do tale na non sali daw ba ndone batangin ngin dan ni rasa daw wira na mati ni kanu baka se malnutrition iro ngone do tale nanon remobo kar senga tu ni kau ibal ni bula so ngauna sarabu buda so ngone sanga ndo tukutukan nga sini buli endo nangon ngo satu kun ni sa baka tungan nang daw ni kawilingana sa baka salta gi bago bido tumutum mero ko chikoy bol ni bula sa senga chiko ni roko tanangon ya kito sando durian ni kya ya endo na baka rita kya orto na nasin ni roto sa reda ni baka luto baka basamatiko nanon daw li baka rita ko ira nangon yan rami sarto flag tagi kito ya endo na chinongo embera tiko baka libu nanon sulti ko ni dula nangon ayan ko ya ko ndakajukin ni lebu sareti ko nakis ni neglect and we ngosar nga so na kene bukarita ki na nalenga ko na negligence kene katulu maramandreu na kena na educational neglect iyo na kena tatao ti ko na nrebuli so na nga so mbanga ni tumtumbu senga mbanga ni kota merli register se merli enroll na ngone kar sa may tungan na koro ka o katal tunga kinungo so nabi matalo to kar sasing chukun ni motor era na lupen merangol na meralay wulie ko ya ko endo chikutal nga sonor keti gringo ni sasing ti ko ni lebulo era na lupen ya saran tong report nga mayroon nga sini wuli meron to ni kanta nga bikin endo nangon ngo
sa singa tiga ni may buli sa ro singa buli singa bitarabi singa tiga ni may buli ya sabiam bala busara ti ko que tu santo duri lo me ami que tu le reida na ana reporting wala may korni buli do talian na nutritional neglect sa ko na ken singa dito do ko nakakana ra ko ti ko korni buli so iramandangan nangon ya rangay sudu ra ramin rami kabu na meluto na ken rabi mi kaya sarkin na mati ni kana bakala baleta na kakani sulti ko bir singa ni biro raw ken non remba ken bula kamera ni bito ko ni ken non retumbo ngai ken ni utu ngango maraman rew na lack of supervision and parental negligence ka ndo lewo na kisi ado na kisi ni kudu se na kisi ni maboa ado sa rutunga na non ratunga batekiro ira na luvenda kasi ngindo na matua se mengase mitigo batikir wa kito sando be pana numikina be ke munini tumbu ni oni biangole nando no bono sa kiri ke baleta na lawo ko salgo chingmengo na child protection act itu ne tigo ko ke boka indo ni tumbu biangole kinando no bono kambitiro to tumay na ngone o ko enondo no mena reida ena kena posting be ba peritanya to see a trusted adult miti ko batikiro to no ya san ngai rawan dina ngai todo ko kina na supervision vera na itu pinasar mai na boleh besar turungan reu bekem ni nanto buti kumai matata bina kana na keno ya dangi rede to kya yang one sonon dundono non renangon le bunangon nanto boka taronga yang one sonaka non dundono ti ngon sonongon nanto ngelikan ku te kira sar wa kau ya ko ngona como rede babinaka ibina non dundono ngoni memang matata takiti ko mata ilaisar gembimbi balete sangai meta robia meta kaulevi na be kalalewe ya merani rawa kin na binakani matak balete rna lubendaro samati ko mai ko ni wala dava ndo wala tiko mai ndo ngone lek lek ko ndana samatal tikina Mr. William me na rumbe senior welfare officer mai na ministerin marama kina ngone wata kina bola raramba ndo wala tiko mai kina roda na bitala noa sambo bibo ngetindina na bibo rarama takina ka bibina kanindai nandaru iwasin ngone ngona viri kaukawa and VT FM. Ay, ta! Sa CV sarang na mo suka. Pinakita yung motor nga na bol suka ngori so pakai dalam ni mimbiluti. Okila na lebu ni no mungunu suka e na rawan ni bagabuna na mati ni suka may nambuawa ni rai beran na kena mamada na maboa karawan ni bagabuna na musu ni ndo na tigini yang ngomu buki sua karamada wasoma go e vida na ibagata kila ni sa rawan ni tobiko na mati ni suka e na loma ni ambaki saoti e lewe ronan rauna tamata tambo sakayani e rabagan di kebe ni ratobi mati ni suka e na Diabetes Hub Center ni rawan ni sikoyani e na National Diabetes Center e CWM lau toka Diabetes Hub se bali ni mbula e lambasa se na valini wai e vole ka biko mola kindi kebi na kiana kilai totolo na mate na totolo ni kiana wali kana taro na kiana viririko taleso na itukutuku may na mate ni Tuoviti National Wellness Center Ministry of Health and Medical Services. Keresling manda? Ay, sabi ngo na nga, keresling. Beso takla ng musim. Vole na Digicel Fiji. Ba, set na plan ni Digicel Fiji? Digicel Fiji's Prime $25 plan e wala na mong gaito tolo. Nindona na 5.5 na GB, sat rusang mulga panaywa e na vito ni singa. Sega ni pakailalang giri. Text ngayon doon na minute sulyo ali mong giri e nando tele na mobile network. Saro nito biko free sim e nando na stone Digicel Fiji, vole ka veiko. E na kena baka sangrai na ibang bulan-bulan nino mo itete na yada mo na naman na Ebidin Marketing. Nikito kena daw na kena baka rutaki na kami balitan no mo itete. May na agrisila fertilizer kakao mayo Australia. Kita bebota ka na ibang bulan-bulan no mo itete. Kanga nito bina ka na bindobo. Longan ni biraisi bebuata na kakanan raw. Bulan-bulan katotol na kira tumbo na buwan ningele. Evidence Marketing and Rosabul Corona Moli Avenue Melotoka. Sa ranyong giri na diwa. Dua sa iba na kena itugutugu matata. Na bulan November vana numitiki na kena sangai metarobi na nonra do boka serarataki kasiaga ni kawai tagi tunangone na nonda burabura namaka na nonra witrano Maria Solomone ke Wilimoni na rumbe maina ministeri ni marama ke nangone maina vitu na kaloko kina walu na kaloko na bongi sarangani kuwa sema mai na VTFM karena sarava live tanga na VTFM Facebook page na viri kawa na VTFM kamida gaikachi ya sande na kandin todo kusar uraya bengarabi binabol
bali besar na sama tengok main nambungi binakani kuah rasa bawa bina tengok main ni tatoga bawa tina tuku terang Andreu sena singa binakani indah bikin ni kita serta lenga na warung tengok main singa binakani kuah Andreu andaru toru bang bimbi aku na neglect kona non rasa ni ndau kawai toko taki nangone yang dari dia toko kina na non rendono kasi sar ni ndau lori levo sengang bekan indo kawai te wale main na weso tale nangoni sal ni non rentau baga saurara taki nangoni enda kilatu sia tiko ena non do beno ya beta na kenambiu baga bimbi na kena tori na tikinongo senom do dingo marao mundo reida vata na kena wili ka bakam bimbi sartalanga kena nom do reida na kena salau rei ni ado baka libu sartiko ena nanda tobiti wa mandal ta mandana kena ya do wale bo maramundre me baka saka o tibe kito na lomani do no bula kito baka so komune kede mai na wili ni bekis kede ngarabi na lomani bali bola kito sange reida na sexual abuse na physical abuse na emotional abuse na commercial sexual exploitation of children na child labor ka ando te tal tanga birango na child negligence me ba kausaba ka matal ta tigan kina ya nabi matanggali types of child negligence ya ketongare da ni tumbu sariti ko da ken na child negligence ako ke torida na child negligence maramandre buku ni ken sa tumbu da kisariti ko eloriti ko na non da bi korokor ni so saranga nakalay ko nda wa kam bedem bedu ko na non da wasa na so na ko na emotional child child negligence na emotional totoo ni wasa malate so na bimbimba ka na idola ni bika enda baga dorni tumbu sa nangona na noa da may modero to numbong inge mataglele menda amal mersa warong wala na buli na lubenda sara taro ti ko na nanungo ka na ibe na nungo pen ibe na nungo iwama sa nangona sa sumi may baga dambal tinisetan don binag sartungan na nunda mo sara ti ko ba so sa tigi ken no yura na lubenda ya nanon ngandro ira mera binakata mera na kamera ngoli uli eso nangau na sandu ngai wasa mai ko sandu ngoni sandu wi baka sosata kya da baka di ko bang mataka waktu tol mandanga lo kan la ko uli ningai bimbi na ngone sala ko batiki na raraw niya lo batan yang muri tu main dono bosa bawaran ise iya ngore ko sar ngore sangai ngoli tu ya salai maboti ko kinana na sali tarati ko nonon bulan na singa nonon bulan singa todo ya sana ba kami nararawati kung baleta ni bimbi may bagada namatay ni kay rongoda na matagalila yung ni bagawangiti ko may marauta ka na singa ya Kaya ko elorito kina na neglect sen nanon ka singa ni kawita kinangon so na ka ebumay na bi kalalay enda ba kawalan itu kan singin nanu maniraw niya do kina nakabira na lubenda bang bimbingo nanon da sulya nanon da ngaw na bira na lubenda ya endo na ngaw na bimbi bira na lubenda nirongol mai suka may nobuli may baka undo ka baka liwira na itumutumba na bikorkoro kay mamdongol kina nirong guys suka mandanga may nangol sahabat kami serkalita gitunga na bikain balitira Sembara mentang ni tawa kira nambek binanumbek kila ko li sabat na ni kan li sumay sabat nam do sul ni buli le bakan wa kali sumay sili tinga tawra nung mi bola ulle so ni warna kana bagaya kabi nyo tinga na bagaya kabi ngon todo ko mo sa sing baka me sa very stringent to sa baka me sa sing to ni midonga na itubutunga na wising sa sing ti ko ni nanu minuir na ngon ngo ti ko talanga na they have feelings tiko talaga na binakata mera me focus na attention wira balite so nga una kenta ni tumbu so nga una talaga may santa yang na vital no so nga una tore na telefoni santa tamba to ka santa singin garro no ira na lubenda binakata merbosa may weekend kenta men bosa ni wira men tamba tarong wira ruben ko sabag na buli ni kwa ena marau taka Maletan ni kibakan singin ni bagador ya talaga indo na negligence and singin ni kawita ka menda kila na da bela guru manalube ang nando na singa may korni buli kibakan singa na kawai
it's a form of negligence. Bale te tu so na kabina karda ka me korni buli. Erna bina kata mer mai wasia weekenda. Yo kenda nda sing ni dola weekenda vira. Sara mai tauru tunga na we kabina karda ka mea. Sara sing ni dona bon wara sara ka kinda. Bale te ninda be wasia nyo kela sa sing nda ngona vira. Koe o ka mbimbi kina. Menda sulia na nonda ngona vira na lubenda. Menda mbauta rongi ira talanga na we kararoduru mena lomba ni Indonesia. Na boleh besar turangan dia so kila ni dona tikin ng bimbi sar. May na nom do bang dindik. Kina nom do be bara ramataki. O kila talanga bang nui ni do talanga na nom ningaw na se na nom ningaw na ibang lislisi watakir na lako duru mambekang go se na itumbo-tumbo wira na daw ni Visusu. That is so. What are the main factors? Eba puna tingo. Child abuse watakin na nundasingan to ni kawita kina nandatubo no. Unaka. Au kala ni nangon enda mga dika bakina na waka tuni kana ya dati ko na senga tuni kawaitaki sen non ramona lomani sen mga maringi tuira na lubenda. Lebu tuna buna maramandreo. Dua daroni kami kana na kena salulungat yung nga may nabunimbula ni mata bumale. Saralay bagabuna mesaya papala na ya butu ni bulan di mata bumale. Kaso nga wala samay kabor saranga kinanam bulan ni mata bumale. Kanda rito ko nangone kabor kinanam bulan ni mata bumale ngo ibida na usuto ni bulan indo nangone kabinda talanga nangauna ya. Non rambula bagay alo na psychological being Erbakila na ken tala ba suri ng bulan yung mata bubale sa ayali indo nando mo ko arong od may nango nga tawag may kinindal ni buru-burong ko sa pagasuri na no sa ayali sanga mingangano tagat ko nango isa elang ba kay biyota sa may garabang ngalung-ngalung tundo bole maramatina na itabi kede ena na non raido tigo ana be kando sa taong mailiw sa ayali na ngaunongo kene malimbali sa may baga lingay ndo tigiti ko na kyan garabi na bulan ni doon na matabuan kaya na ngaunongo na garabi ni buli sa watong nga na kyan tarumbi maramandre ngayon doon na maramatin ito ngalong doon tigo na itabi ni tamba pati kinatinalaman ni matabuan karoto nga iti ko bayan lima nanguan na kwarato buli tiga sando na tamba ni $1 ayo kaya dolorikin na baga bunga nilebu na kisi bango lasi ka dake mai maleta ni sasinga tiko ni biro raw na be kai rawati ko mai kina be kai ngandrevi meraw ni rawati kina nambula kaso na matabu bale na kana na baga tulen ng Indonesia nga so sambu bian den retong ka Alo tumay na ruan ng duwa. Iya maleta ngo na me nit na den bagay labo ni sa bangay anong bulan ni mata bubal sa lebu na matanggali kisyo kala gumingo sa narawan ninda nama kami nayada na loman ni mata bubal ya kini karua na kena biudala na itubo-tubo na nang rasenga nga ni kaway na itumutumbo meron daw ngaraw na naitabi ni Jesus na loman ni mata bubal au kilawos di kaningo and so nakisi sang rabioti elo research nga kin parental negligence na ken renre se ngani roni kan renre na nonra senga ding garo na naitabi ni anda baki bakay tumutumba na lomani mata mo male kala kita raki na non rumbulo ira na lubenda so nangaw na sa ati kung baka na sende so na kay kaumaya to kun may korni buli me baleta non rakani buli na lubenda hindi na nga ni baba ni toka na nung raw tanga indon na rosa nga bul nandola sa nan raw sa kulukul lumete si kumay tumba na rosa nga bul nandola ang baleta sa ando tanin na kaonin na numatiukin na yang ko na baka sena na wrong priority na lumani mata mo bale ngay so na nga unan yung daw laba kimayendo na kambalitir na lumenda santa siya nga ni ngaraw na ya ero lindo na kenan biu na itubo-tubo na lumani matububal menaliw wendo ndo menaliw karang kay bitar tarab sumbian na priority kaya kwento na bu na ilang gatiw kin na edo tigo kinabukalebo na lengang go nino na singa ni kaway taki o ir na lumenda may baka indo tigo bira na kisi yung libo sarati ko nang tubon no na ngaunong Rawatal nga ni daru na kaya ni rawatal nga ni nabiwikani wataki na non daru non datuwi warawa wano nanguna ni kuwa
se na kena lailai na vi wakarara mataki e na vi wono iso se na mona libu sala ko tungo. Hindi na tala ko. It can be Iyo. some other contributing factor. Hindi na tala ko maramandro. Nonda iba karong back kay son na nonda daw lang ko bakalibuan na nonda itu ni wong ay. Amelo tungo. Ang Andres. So, naliw niya nga sala tingnan na wisingan ng onong di na sara. Ito sinikaya ni Dan, nonda nga malita, nonda wiyo ka niya, nonda itabi. Nya sa kayo dito kaya naman mo prioritize. Priority. Na prioritize taki. Na kena tu ban yung mga mata o tuwa na laman ni mata mo bale. Mereka ko ni mga dalakata kaya na lubenda. Bale tu irango na nonda wisingan ni mata ka. Kaya kaya sandang bita dalati ka na ituwa-tuwa kaya ko. Yan ta nama kati ko na wisingan ni mata ka. Na nonda lenga, na nonda raunda, waitu nga nang kiting nilingan ta. Bale tu irango, ninda mga pulidiran, sulit ko biro na kain ng dono, mera staba, bebibu ka na nonda tumbutiko. Ya, anda na lito ka na nonda wali binaka. Nangaw na sana rawai tiran may kinay. Matatabi na. Iya, na kinikaruha ko niya, in total na kanya may maramandaw. Membalatan na kinandaw ko yan ni na kinawa nabiwarara mata. Biwarara mataki. Ngoy doon nagkambimbiyan na ano na tuyo. Naka. Ando ito nito na information is power. Endo nagkambimbiyan ko na nung dakilati ko na itugutuk ko baka yan na nang mandawi korkoro. Met nang kayo nakatagi kaya na so nakamaw yan. Naka. May baka nagating ko na matin to santo labat to ko so na ngaw ni sala karaw ni bibu ke bugal libu ke munina tumbo na bugo ni non grabe ron na luwenda Naka. wiki to nang ulti kan tamban ngo ni santo na kisi kawayan ni wiki to kito na sangasar me kito na bagul badakule ayado mga dabo na dabo na bunika na yado na rukos ke baka yado ti ko na buko ni kana senganindo na inu ti ko na laman ni mata mo wale menaro ni tambe ada kinang bulan ni mata mo wale ngo menawali kina na lang ngo ni child negligence na tambanan ni social welfare ti ko talaga wa son bibu ke baka ilabo karawa ni na labeti da kina nang bulan ni mata mo wale kawaga usi binan rambulo ira na lubenda meka ko ni bagalengay bale to irango na inu ti ko nino to na bisinga ni matangka waya ko imbimbikin na nondangole kina na pangaray son itu ko menaron ni bukay ken na mebakaw ni kati ko na bibarara matagi menaraw ni kambre ken itu merkila ibe na bono rarokin mentaron ni tatagum bikin merano wali na lang kan talaw duro mo ko na Na boleh besar turangan reo ko ngule dawe kem ni na bekani nonda iwasan ni una ni biri kawa ena kabimbong ini ko na muni salni ka kambura ken VTFM na Facebook page na VTFM ramai nonda bulang itu ko kena main ministeri ni marama wakatan na kinangoni kinambula raramba na senior welfare officer Mr. Vilimoni na rumbe ena kabimbong ini ko dona tikin ng bimbi turangan reo sa bimbi na andaro sa mbolo vital nota ko makin na vekoe toka tikivia ni rede to mo ko ni saya do tiko na lengango ina lo mani bali andona ka nanda ulenga ta ki ko na ken do protection ndo ka senga lebong re enon to sindo ndo to business sindo ndo to boingan kina so na rai ya dondina iya katalanga kina nunggu binakata na nunggu loloma ni usara ida au sabi angirta kayani ia ndono maruyo bugdaba mato sini binakata ni kito sabi ukani kito wibala katito ni talo mandana tikina Unaka, wala maraman taro binakasar na taro di tarong kamay. Au klanin na rede tingo nanon bulo ira na lubendo ira eseng sutsaritu ni rawan ni na tangong makira me bakata gikenda na nangase they're defenseless ka sonanguna ado ti kuna lengango ka kalungat me menta na ronga dani tumba menda na raw ni kilanin to ng kailang gatiko. Ya eso na bibalo matay kibir na lubenda maramandreo. Ado sartungan na bibaga totongan ni naloman ni matabu bale. Kanda siyang sartungan ni kilani lakaduro matiko ng ren-ren ng waneng ko. Sangga may walang ngalung-ngalun tunto po rin ng waneng ko.
Sana nga ito na bang kasama isoya sa singin ndo me kalomani na lomani matu palang ko na lomani ni korong ko. Naka. Bala tawi renan do lago durumiti ko nangon rendre bangko so nangon na saya likit na ni sat ke serbag na bulan ni matu bale. Sali bagawati ota, sali bagawati ona sarang nga rabiran tunto boleh nampun rasya na tukan rena lomani non matu bale. Rosar nga ko ni rom politiko. Yan nga na rosando ya likin no rungo sarali baga dambe tagitale na so na matubal na bono ya sando nga ya do mai kin le buna ka kanda utarana no rambulo era na luwenda era lago durumiti ko nang bulan den ko kaso nga una ndando rong tonga and the reida lewo ko singin ni lebuli ana tigi wika Hindi sir. sa tigi bu mesa singin ni lebuli nangon ngo sana taruh ina dapat baga pun naman singin lebul. Saya nga sawo chikos nang kito baga singin lebul. Wayo sama ni tuno biyo masati ko ngay wale. So nang una sanda utaw so na bosa singin ni dundon. Kali baga pun na me kaburo na non rambula baga yalo irango. Ya so nang una sanda ndo risa rutunga. Sala ko so nito boko ko beira. Ya weekend na rate ko. Ano ndo naman nito weekend na kawai. Ke baka sa batungo en lo man mate bo vale ko non dono men marorikina o yao la boro ni ka men bo ke kinango ngo ke baka nang kila ba mata ta tunango ngo ni rosa ba wati sa rosa leng ro be ka nei tumbu rosa man leng ka telenga ro na tai ro ang karabi ko etiko na ka todo ko o sakilatu o sangai ba sa rawati ko mesaya di ko na mate ni making ko merarawati kinango yan na lamang ng biting ko ya, uti ko yan yung gore, di ko nabikato doon ko. Hindi na. Namun besar turang rio matatu pinakan kena vikim ni nabi kani kuni ngole dava ko talanga ni ngole tani sa ngi kami da sakit ngam na vital nongo ni beri kawa waka wosi ber na nonda ru soli na nonda ru tabi or na nonda ru so wo na bingo no bina kani mataka ko talanga ni ngole dava na dava na bulango kendor talanga na lai tarong ikena kuni ngole dava kero na listal mai sabati ko mai na salnika kambura ken VTFM ken Facebook page na VTFM na beri kawa Isan rio. Total time you wash your clothes, do what everybody knows. Quick wash, yeah, it's FMF. Quick wash, quick wash. Remove the most stubborn stains with the powerful cleaning enzymes of Quick Wash. Extreme clean with a fresh fragrance. A washing powder you can trust. FMF. Quick wash. The Extreme Clean Laundry Experience. Kau kuan itu kini kamu salah nama teva. Ngone, gaida bana kena yang ngokana ngone kelitia. Warai ngone, kau ngone yang bada tu. Wabe mo ko TV patsul na suspension parts. Taya kangi maer tunggarava. Ripatswool saronio reda kevikina na winga nga ni trekta me bakana suspension parts taya battery kena vungatali. Saranio sikayani na nito tambana suba nandi mba tabu akila mbasa sena Facebook page na kena tukutuku matata. Patswool, the obvious solution to any tractor problem. E na buku ni kena sa tumbutiko na wili ni leo ni wanua karabaka yang ataka na waini mate ni veibaga mate ni take nonda wanua kawai na tamana ni mbola kena tamadagadaga ni ovisa ena kena tumbu ena tini kawalo na pasende na wili ni mbasulau ngome baka na mutako veibaga saurara take mbasu wale kena vunga tale katini kawana na pasende ena kena toribaki na wainganga ni veibaga mate ni take ena wola sawati sa kena ngauna menda daka bata ka vita urlinga taka na kena boloti na mbasulawa kena baka yang atake ni wainganga ena nonda wanua Na itukutukongo, ikaw tani bikimuli na mata ni tuwa VTK na VTFM. Sianga ni talitaka na kena o vaka yang ataka tingori? Tovulea na kena e kavo na Eco Roll Toilet Paper mai vei FMF. Ni rua na plae vava ko ngai malumu vinaka. Ni ndua na ndrau na pasente na kena dhaka mai e na veika vaka voli tiko. Kando na talitaka vaka vuvale. Tiko talanga na 10-pack. Sa rawa ni o reveyani e na vei sitoa vola ka veiko. FMF Eco Roll. Because your family deserves both softness and strength.
Reda na kiana kavo mai vi Aquasafe. Kavo na kiana rirai. Uli baka matau membale tiko. Aquasafe new rocket bottle malavu na kangai mamanda. Karau ni na ridani ena ona na pex. Baka rorota ki membale tiko. Rau ni na ridani ena visito avolka tiko ni kuwa. Aquasafe Rocket Bottle. Premium water reimagined. Na mate na HIV e senga ni vei bakanduindui taki. E kambimbi na no mukila. Mukila e ndeo bakadava. Sena ngau ni saladava. Mo tauri baka e na vuki ni tatango maki. Siko e na valni wai wole kavi ko mondi kevi ni kua. Ngaravi ka senga ni lavaki. Mo soma endo na ka. Totolo kana mararoi na itukutuku membale tiko. Laurai mo ngaravi ka mo tiku mbulambula. Na itukutukungo, e kau tani wei na mata ni tua viti kei na Viti FM. E na vula ko Novemba, e vana numitiki na kena sangai me tarobi na nonra do boka sirarataki, ka siaga ni kawai taki tunangone e na nonda vura. Namaka na nonra witalano Maria Solomone, kei Vilimoni na rumbe, mai na ministeri ni marama, kei nangone, mai na vitu na kaloko kina walu na kaloko, e na bongi sarangani kuwa. Sema mai, e na VTFM, karena sarava live talanga, e na VTFM Facebook page. Na viri kawa, e na VTFM, e kamida gai kachi. Yes, andi na kandi na todoko, wabini binakatayi bagalib sartiko kino turangan reo so Mr. Vilmoni na rumbe na Senior Welfare Officer e na vuko ni nonrangau na binaka wakamimbia na bukoni bei bagarara mataki membalata na tikinongo na kena sangai me tangu tu bisaranga na nonrito baka sararata kinangoni watakina nonra sandu libu nangau na dasangu ili dabirito e na mbula nini tombale la kongo e na nonda vura vura binaka ngo ya sabani ni binaka turangan reo sa ndona tikinang bimbi baka wusibi e waive na ngau ni sala ni namundau Bengaravi wakam bimbi mai na namundau tambana kena tambatanga ni ovisa kore ni vuli na tambana ni mbula ia bata kena wei tambana isora Bengaravi tiko ka na NGOs mek sakini wang matentu e wei na namundau o vitarulinga takabata membaleta na lengango koeda tiko na nondabano Bina wale bo maramandau. Nalawan ini tau Bengaravi tiko ka wakatakai tiko na Child Welfare Act ni Ronondolo Ketini nalawan ko umani ki mami bata na bagalislesi ko ke mami Bengaravi boleh kantundo sarabe ira na lubenda ka wili tiu kina nanguna ubo tu narube tano tiki nangonde wasi tiko na Child Welfare Act ni Ronondolo Ketini ka wili kina na ngasini buli na wunwai sendone bagalislesi tambana di mbula na ovisa na indona legal aid officer legal aid sendona legal na lawyer na tambana ni lawa kinandona social welfare officer and na non ro Bengaravi na loma indona singa raula ko di rumah indona ngone e bolenga imbeka bakayango ay pag mabote kino ng bula bakayango se mai tangi tiko ka mosi tiko na nambula na elona nandona kai tuko ni wasa ya do wa se ndonga na ka ado karon di bagalenga kino nambula ke rondo no ni ndona kiswa ya do tiko wakalawa ka bagato tiko na loma ni Child Welfare Act ngo na mandatory reporting kene malembale na kena was timbeka compulsory reporting obinakata se senga o i kuno no mona report takna kisingo mona report ibe mona report kina tamana ningone sena wal ni wal permanent secretary ni ministry ni marama ngone kena waluti ni ramun-ramun do ya do bakabunga na kisingo malet na lawango me bakau kaya o tio koya etu kuno tiko koya kento na lenga do wendo ngone ke o kilo iko ni saya doti se ado tiko se rawa ni nangai ado sa tio na kene bagarita kini na roni ado endondo numona reporte tak kapitali menenga ni ngai senga ni ado ena ado ngana bi bangangai koya ko mani kitu ke da bate tingo na bagaleslesi ke to Bengaravi bola kandondo wirna ngone ko saka utian ngas ni buli na visa na bunuai na loe bate kina social welfare officer ke mami nando da bate nangono ya iti ko na ni mami bera la ite nanguna iti ko na Child Welfare Act referral ni sana bi boleh nga notification ya sana suli mai begitu ya sa report ke baka iti ko endo na kisi ka iti ko kina endo na ka kanondo numero to na ngaraba na tamban ni visa na bugu ni kena bi bangangai ni la ko mai begitu ke to na mai banganding mo ba ke na kisyo ko iti ko e ko mai
ke tu sana ngai reita i kongo me sana lau vero tu no visa se ke baka ke tu reida na kisingo na bina ka ti mena lau vero mendo na bing rabi ka baka tokai na counseling ki tona waka uchira to ki na veita mana ni counseling me baka ti kongo weekend to suba na medical service Pacific na MSP ka tiko talanga ki na nito tambana ni child helpline o kana na ndaungiriani ke baka do wendo na nomu lenga vole ka bina ka tamo na veita no batiki ndo na child counselor e tiko vero to na MSP na child helpline se orto na Empower Pacific ngo orto na tambane na tong ni mata nitu ki to be tartar sarwa wala ki mami daga bata karto bagarota ka na bengra bin tambane ni mula baba kasama se ke sono ki sengol mai ke to saro ning karaba ngo ki to na bagalis lesi ke to san karaba ka baga wosibi ena sono ki se kangandrebi me baga tiki 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 kinendo na ngone na bugo ni lenga lebu saya doba ke to baga tiki 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 ko ya menala ko tani mai na ndende ni bula lago rumatiko saraw ni kito na baga tiki-tiki ko na ngono ya. Kas kito sangai ko tiko na vida na bonu erando tiko kinongo ngone. Saint Christopher se na del kusangori no sorry. Karando may tiko bawawa kinongone. Me adom na ngona kito sa baga rauta ka kinabing karabin doon doon menadangka nangaw na sabi na kina kito sa nuita ka ni sabi na kana bono iti ko may kinangon sa araw ni kito nangay ko tingon na talimaliti ko. Ena bono nga kau mai kina ya nabi ngarabi kitu sema bati kina kitu daga bati kina kina bi tambana matin tu kina bi tambana kati ko na tunda ko ni matin tu Andira, matatabi na nga na kina yabe kemni na bebe kanin daw wala tingo mayin sigabi na kaniko kuning uli dawa lebo na nga na rin daw yadong beka soro kin daw kaya ono na nga gisali ko tental may biko ya isi nga ito kay kaya nandun doon ningon yan doon may na matata ni sigabi na kaninda Drel sen so na numundo itubutuwa sen numundo programo enalomanitan badakadaka bakang bimbi yado tiko na ngunong ko meraw ni nataro bikina nabikang gombaletir na lwendar-ndar bital no kinumbungin ko pinakabali po maramandaw. Kala ni sa lau searching nga may na bengkarabi ni ministry ngo. Kapag nga may nabit na lau makawasawati. Kapag kay tal na juvenile act ni tingkadi wits ng ulit kabambak. Kau may mami bangga mami turo tumay na lau ya me lau atu ni kenang rabi na bengkarabi bira ngone. Ya ena kena saya diti ko nabibisa we bura-bura so nitiki nila mo ya sa kame sa tiki bu senga ni biro ro kinang no wongo ena rono undo lurus nga bulu kabay na nono sa sangati may na ministry merawa ni up to date say up to par na bengarabi na bugo ni bika bibisa bakalawa sa may dakabikino ko so tal na bibisa sa iko na kena visa utaki mero visa semtaki ro na juvenile act pati kay na child welfare act ni ro nang dolo katini me sa may ro na longo na child justice pati kay na child care and protection yan do na visa ubo sa may dakap tiko na ministry sa may kaudaki na palimendi sa may pastaki na lawaya sa awara kiti ngango na kena tigibutaki na lawaya yan doon na dawi sausaw baka na ministry ngo na buko ni kena butaki na lawa bobo meron ni biro raw nangunongo kena kerua na kaya baka to kay na child safeguarding policy maramandrongo na kena ready ko mera maruroi karatango make bobi na ko iro na lubenta na bibo no ngare tiko kina kera tiko may korni buli ndo no mera na maruroi na tiko kera tiko na koro ndo no mera na maruroi tiko ke bakara tiko na banu ere tiko nir ngone na homes sana binakati mera na maruroi na tiko irango ndo na kakitundo rei da bole baka baka kay tiko the best interest of the child yana banu kitundo daga kina na nona tiko binaka siya na nona maruroi siya na nona tang makin doon ngone wiltal tinga kini ke na nona daw ilobi kara raidi ba na kawira erangol mai meramay bengarabi beira na lubenta kawili kini na nona police clearance melo rai me ko din do na lenga ero ni may trana non rambulo iro nangon nangaw na sa may bang duni kina melebing grabe be iro na lubenda ay okati ko na child safeguarding policy ka binakatawal nga na matin tumerayda na non maruroi katang makir na lubenda kati ko na kay baka to kay tiko na best interest of all children kani ko ruwa na kena sa
na kena sa tau ya buta kena child helpline. Me baka usaka wa Tiverton Medical Service Specific. Ora to na nito ito na taong dago ni matin ito karato didi bagati ko na child helpline. Anan 235. Iyo kwa kitondo ka bali wer na ngone wer ni tumbutumbu nindo na lenga taray ko koso kasi nga nindo na bono rawan yo nakito na numa mo na rawan ni tukuni kataga kinan numulenga o na tawra nga indo na taliboni tiko na credit se senga nyo tambak nga nan 2, 3, 5 sana tandol sar. Terus sana vital no sar kinan do na counselor and a child helpline kating way manurud where to the medical service specific. Ya so na nabika sa may wandang raw na ministry and nawu ko ni non maruriti ko ira na luwenda. And do talong maramandraw na kena sa wakalewu taki o ira na reporting profession and na loma ni mana child welfare kibiro na bill ko. Yan na extra ruruan ko. Baleta iliw, mati ko nga. Ang gas ni buli nga, o buniway, o bisa, lawyer, social welfare. Yan ang unang ko, sabag libutak, masarang bay liw. Kasabag durumi ka, and korto na doon na psychologist. And doon na kinandaw ng kababa kasama. Kibakarido ko, and doon na lenga doon na ngone, sana raw ni report itak. Kinakaruwa, o ira na tawkin na daycare center. Sena preschool. Sa arawan ni tiko bayra na doon meron na report itaka. Wata kayo na tiko na homes. Na bunuera, maroriti kina na luwenda. Sana ron sulta lang nga nangalala, meron na report yan. And lawabongo ni Child Care and Protection Act. Kwa sama kabutak yan na ngonong ko. Nakinay dapat nga maramandraw na kanan daw biuwen doon na matabuli. Meron kay kinuira na tumbutumban na biti-guti ko na may korkor. Kapag ito kayo na package yan na children a precious gift from God. Sa ikuya na buli bayra na tumbutumbo, meron na buli bikin na na iwala-wala ni Baytumberi, karaw ni Bayto ko ni Baylewo bayra na lubenda, ka bakwiki na so nakahanda daw pagangatakan na bibakan na ko itataki siya na nang daw sa ruka kiran na lubenda siya so na iwala-wala ni ngaw ni Sala so ni Susu ka daw pagangatakin na so na ngaw ni Sala kukaw na dundro tiko na pekeja ke daw kautay na loman ni Baykorkor ka bibu ke mga lebu bera na itumbutumbo and nabuko ni kinatoko ni tiko ng bulan ni Susu na bisinga. Na boleh besar turun Andrew na singalebo na kabimbong ini ko ana nonda ruasan ngau na ni veri kawa sabo to weekend daru tulna miniti me walu na kaloko me na dapat talanga kina me kana itu tinga weekend daru turun Andrew na singabina ni ko ni ba matata ka mandanga Ibe na tabi ni tumbu-tumbu ke nanga sinibuli se vera na bisong-song iso en we tiko-tiko na kena sangai meron ninda na tarowa na lenggongo baletir na lubendaro kena to so italian ye kabakam bimbi sara ndona no muni tuku-tuku vera na lini bono tumbu-tumbu taw ni ve susu vera talanga na wekandar wakam bimbi manda vera na baka betadin era ndawri dira talanga na ngone waka usibi membalata na tikinam bimbi ang gomaletir na lubenda en vuko ni nonra daw saura rataki nonra daw rarauta kimbek sulibo na ngonar daw wila davitu na sarvali bo maramando ito man to sawa mi na wali wana bo ni nung ni suliti ko na nung ni ngaw na mikito may bakita na ministry and ngaw na binakang kumbalete kito kilang ko endo na ngaw na binakang dundua balete reti ko bo binakawir na luni matu wali otaba tiki na ando reti ko na ngaw ni bakay kapi arandam biti ko na ngaw ni arabarorong ti ko may na BTFM kau ndam biti ka ni kinang ko sakali usarakin na baka binabinaka ya usa binakatanganin meron ni may dawan na itabi may na ministry and kabini ko sa ker sara mga bimbi weekend na itumutumad na mga rin may and ang bang inisinga binagani ko namatin tu me bakasaka uti wana maramando namatin tu na singa ni raw ni kabandon ti ko na itabi ni non natatang maki na non maruriti ko ira na lubenda ana binakatikin na non ni itabi na itumutumbu na itabi ni weka na loma ni mata bu vale and non de ti ko sibin no no kin lotu
and maindo mata menda maindo mundo taka na kena ngaravi na nonda tango mai karamaro irna lubenda da sarai de tiko na libu sarnika sa do tiko no bulo irna lubenda kabaga wasibi na vi kabaga misi ni sena technology kabaga wasibi na telefoni kwenda satara tingo so na nir satara irna lubenda and ndambe bote tiko ngai biter lis mai Amerika era lis mai Japani era lis mai Jamani sena ve bono kena enda senga tiko nikila kenda na itumutumu kene mbali menda yanda baki me bakai ka tiko weekend na nonda ulutanga ni bibang nanumi na mbaki ongo nurturing minds protecting our futures kene mbali ninda babuli tiko na beka babaka sama ber na lubenda and sana na magiti ko nira nambuli tiko na bisinga ni mataka sana nonda ko tiko na bita tauna ki kene vosa ni tumutumu meraka ko nira lakotani mai and bakai ka tiko na bos ni bolatambu waka bulida na ngone na salon dono ni nangase mai ana senga ni lakotani mai kina na bibol ka certinga na ulutanga na nurturing minds protecting our future baleta na bika anda bulida kina berna luwenda ni kuwa ya na nonda wisinga ni mataka au sa baka nuni binagati wike muni na itumbutumbu binak sa walevo na nonda maroi kartango magiti ko na luwenda sa itabiti nga ni mata ni tume nanda baka nanumi menabito ko ni sagatiko na numi ni tabi na itumbutumbu wike muni nanda ni susu na nanda korkor nanda tiko eviti kanda nui takabotetiko ni na tumbutiko na luwenda erna yado mera tamata yanga sara ena beisinga ni mataka binaka sa walevo maramandreong na boleh besar terang kian maramang daw ting may na kami bangin ikonon daw wasan ngayon ni biri kaw na VTFM Mr. Villamoni na Rumbe Senior Welfare Officer Ministry ni Marama vata kinangoni kinambula raramba na boleh besar na itutuko binaka na boleh na bibangan dita kita lenga enam bangin binaka ninday kita nama kita tiko na nanda ngayon na kataraba kuningole daba nama kimakrasi sana toma na bingarabi enam bangin keiko enam bangin binaka ninday wadeng binaka turangan reo kalau ngata serta lenga bikim nina sama tiko may na kami bangin kuwa na boleh serta lenga